3. Matur suksema majeng ring pengatur acara antuk galah sane becik puniki kapai cayang ring titiang. Miwah para semeton sane tresnan sihin titiang. Om Swastiastu. Kaping ajeng ngiring lanturang pengayu bagya ring ide Sang Hyang Widi. Wantah ide iraga sareng sami kapai cen antuk kerahayuan lan kerahajengan. Para semeton sareng sami ring patemon sane mangkin titiang jagi maktayang pidarta sane mamurda eling pinakei senjata nyonya COVID-19. Mausang indik kawentenan jagate mangkin akeh sampun iraga miar sayang taler ngentenang antuk napi punika virus COVID-19 lan asapunapi pengerabda virus puniki ring sepanjang kauripan iraga sareng sami. Ring orti-orti sane kawedar ring sarana utawi media elektronik lan media sasuratan utawi cetak akeh sampun kaortiang makudang-kudang jadme sane keni sungkan meh-mehan ngemasin padem sangkaning virus puniki. Nanging sane banget patut iraga pikayunin indik laksana napi sane sampun dados pamuus utawi sekadi imbauan saking guru wisesa manut tate titi iraga ngemargiang kerahayuan kauripan utawi maparilaksana mangde iraga nenten keni penyungkan puniki. Yening sekadi titiang sane preside ngedohang virus puniki wantah eling. Nikemawinan titiang ring tepengan galahe punika maktayang pidarta sane ngangke murda eling pinake senjata nyonya COVID-19. Para panureksa sane kasumayang titiang talar idedane sane wangiang titiang iraga sareng sami uning virus COVID-19 ngansan rahine ngansan ngelimbak sane sakit raris kerawat ring genah-genah karantina taler ngakehang. Riantukan asa punika guru wisesa utawi pemerintah utamanya nih ring Bali sampun ngemargiang makudang-kudang tata cara mangde iraga ring Bali nenten keni penyungkan puniki. Pewarah-warah sane kantun mangkin ketah lan patut kelaksanayang inggih punika kebaos 3M. M pertama mengatur mencuci tangan utawi ngwajikin tangan nganggen yeh sane membah. Kaping kalih memakai utawi nganggen masker. Kaping 3 mengatur jarak utawi nenten nampak sareng semeton sane lianan rikala mebebaosan malinggih taler wenten ring genah sane rame. Tata cara punika sampun kasobiahang serahine-rahine mangde iraga sareng sami patut tetep eling ring kerahayuan dewek. Sakewanten ngiring sareng sami menawin ngantenang utawi ngaksi ring marga. Kari akeh sane nenten nganutin pengeling-eling saking guru wisesa. Nikemawinan titiang kedeh jagi mausang ngiring sareng sami margiang napi sane dados pengeling-eling saking guru wisesa puniki. Idedane sane wangiang titiang mangkin makeh sayan nguredang sane nenten nganutin pengeling-eling saking guru wisesa. Makeh sane nenten nganggen masker, makeh sane seneng mapupu-pupulan nenten atur jarak taler nenten ngwajiken tangan rikala usan mamil-amil. Nikemawinan ngakehang sane keni penyungkan punika. Yening nenten iraga sane eling sira jagi mutus pengelimbak utawi rantai virus puniki. Duaning diastun pemerintah sampun ngemargiang makudang-kudang pakeling yening iraga nenten eling ring swadharma pareregan pastike nenten rered sane keni penyungkan punika. Minab mewah preside ngicalang virus puniki
Palingten irage preside nyomil gering puniki dados gering biasa sekadi gering influenza utawi sungkan pilek sekadi biasa. Inggih, yening sareng sami sampun eling ring sekancan pakeling saking guru wisesa, ngiring lanturang eling ring guru swadhyaya utawi ide Sang Hyang Widiwasa. Duaning ide sane makarya nuenang taler sane patut ngelebur jagat. Sane kebaos ring Bhagavad Gita ring Sergah 10.8 akulah sumber segala penciptaan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi dan bergerak karena aku. Sami sane wenten ring jagad wantah ide sane nuenang. Saking becik lan kaon wantah ide sane nuenang. Sangkaning ide sane nuenang wenten lan ical ring jagad taler ide sane nyepat siku-siku. Ni kemawinan ngiring sareng sami menten reret ngaturang bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Duaning ide sane maraga sang sangkaning paraning dumadi mangda male virus COVID-19 puniki sida ical. Wantah asa punika titiang jagi miterangang indik sekancan pikobat sane wenten ring jagad kirang langkung titiang lunas gengrene sinampura titiang atur antuk parama santi. Om Santi, Santi, Santi.